سورة الأعراف. أيوة العرب كبصرة نعيلة كله جانا من الجنة فلانشلا ما منو كجوما نوكا جوما كهنا ودو كتاب لا ينو جنا انترفاسيون كيو كذا الجنة كنا وفلا فلاشي منا بابو يورين بابو العرب. الله أعلم بمراده بذلك. أنزل إليه. Allah ko ni kitabu yumi jina Sayyidina Muhammadu ka. لا يكون في صدرك حرج منه. Ako digun kana sore Sayyidina Muhammadu tuskuna kitabu yin digini na. تنذر به وذكرى للمؤمنين. Yamsa ka babal kana ituko mina ni kusmani mu'minu ye. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. Ay to gufen ko fen jigina ka ta wa ma yoro. ولا تتبعوا من دونه أولياء. Akala to jigiwala ko min ala tikilenye. قليلا ما تذكرون. Aka ka do fen na o ala kusma fen ni nare. كم من قرية أهلكناها. Ala ko duguba jol lebi ani duguba minanya mo haraji. وجاء بأسنا بياتا أو هم قائمون. Ana tora binu ma bayatan kuto subesno wala au hum kairuna wal ma kuto kile besno wala. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا. Ala bugamwe makadore fuk mamin ana toro namu mauko. إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. Unana fuku wallahi kam kera ya kuntanya nawi. ولنسألن الذين أرسل إليهم. Ala kon kalina masayala amena mo ko nyinga kido kira mamunuma. ولنسألن المرسلين. Ina kala ka kido fana nyinga tukuni. فلنقصن عليهم بعلم. Wallahi fana ni barobu nyana ni doni. وما كنا غائبين. Apa ada ala kun dugolente. والوزن يومئذ الحق. Ako ay wasumani kamine no de mizanu klaro la hara jodo ala ko ko chende. ومن ثقلت موازينه Ako ni mani ndi no kasumani ko ngiriara. فأولئك هم المفلحون. Ala ko ulu de mi yoro sorobawi ala kan fara uluka. ومن خفت موازينه Ako ni mamunu kamizanu fagayara. فأولئك الذين خسروا أنفسهم Sote mo ay mamunu de nu yunun kumbone. بما كانوا بآياتنا يظلمون. Kasabu ka ko mu yara kun to yana ayo yemin kama. ولقد مكناكم في الأرض Ala ko tena ni sede awma du kuluka. وجعلنا لكم فيها معايش Ye balo to no ka du kuluka. قليلا ما تشكرون. Ka to fa na ala baraka min na de. ولقد خلقناكم ثم Ala صورناكم ko tena ni aw dan ka aw suran yoya. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم Ko ben dia ka ko meleka yo ko sujudu be am fa adama yi. فسجدوا إلا إبليس Ko bala jere sujudu be am fa adama yi ko na kira iblis ay. لم يكن من الساجدين. Iblis ma so na sujudu be am fa adama yi. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. Ya am fa adama ay ala ya abola man dia sandina ni. Abi marhalatu solsoriya. Atemana marhala gorila atemana turabiya la kateme turiya la kateme solsoriya la. Niga faraka fiala aboga jalama kato aboga jalama ni sandina ni deke. Ala bita nisadiya sandi diga ka klekelen to disukasi sanji bika diga ka sandina ni kono ay klekelen to deke nisadiya sandi diga. To lada ma deka klebo ka ba ka klebo ka be ka solo disukasi ni so. Ani ko len ta jogola. More don ko ta jogola. Aha. Dala. Aha. Aywa. Donc an fa adama ala de kuma kutu qur'an na ko hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mashkura. Hal ata ala al-insan al-insan huna abuna adam. Kalau ko yara wati do na an fa adama ma adama dum an fa adama ma wati ni akuma kodo lam yakun shay'an mashkura. Asal ni ma fi ala ko. Ay sura bla mu dunya akaza insyaallah. Aha. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. Bismillah. Mada Sulaiman. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. Ako munde ibali iblis ay mo sujudu be kuma na ni ya Maria. قال أنا خير منه. Ya iblis awal man kasa. Ay mo ko ni ya su ke wakana qiyasan ma al-faris. Ka qiyasu manya. Wa kasa baina tin wa nar. Ale de qiyasu go bogani tasman nyante. Ako jugari. Ala ko mun kam munyi bali. Kuma sujudu be adama ye mam na ni ya Maria. Ako ne ka sa adama ye. Atuma samandia yo rabino ka kuyene dan ka botasuma na yini dan ka bo bola tasuma ka sani boy aya de yo de la bola de ka sani tasuma ne ma bo bola ba te o ka bo gida ka bo suma yala kaya ba ko no tasuma du balau bala ma ti ba bala jenni ba ko no ka sa ko mamba ko o sa no ju خلقتني من نار وخلقته من طين. yini dan ka botasuma na ka ni dan ka bo bola
قال فاهبط منها على بيجي كمان هنا وما يكون لك أن تتكبر في آية فيها. أخرى اهبطوا منها جميعا على بيجي كمان على كهنا يا تعالى بدي فاهبط منها بيجي كمان هنا وما يكون لك أن تتكبر أما جاي يربونه وما يكون لك أن تتكبر فيها أما جاي يربونه على كهنا كنا واخرج إنك من الصاغرين. aku bor innaka min as-sagirin iya ma jasilon doyi قال أنظرني إلى يوم يبعثون. ya sawa abana ka sujudi be setana ila kuna go ya abana ka sujudi be adama yi kuma ala abana ko ala be dori قال أنظرني إلى يوم يبعثون. ala dine ma ko foka ta seki ama jodum ma قال إنك من المنظرين. setana be ka dine ala fe abana be ka saya de invite kwa ala kana sa kwa ibi ma ko fo la hara jodum mi singa buli ka nyama mo ko tere ala ko la ala ko dori قال إنك من المنظرين أقيم مقرن أقيم مقرن كبو دوي قال فبما أغويتني إلى يوم الوقت المعلوم القرآن يروي على تري بتسان كان يروي تفسير كتاسي وقت الدنيا نيكو إنك من المنظرين فراي أيمين على سما تيجي على كونيا ما كنا كتاسا كوقت الدنيا لما ناكسا وقت سيراني بسورة قال فبما أغويتني قال ما منك سبب من كما لأقعدن لهم صراطك المستقيم. sababu min kama yene fili ko wallahi kasirati kay fili ni tan sigo kama tere na ure la aqudanna lahum tan sigo yo e ala kasira de la ute mo to ka fili ma la mbuse na mbusa ma ko blaje na ma wala akalina ala de la kullu aqudanna allamu la muqasadi ko ni shitana kalina ni tay kasirati kay fili ni tanda kama jala ثم لآتينهم من بين أيديهم beklaka numa min bayni aydihim unjagun kilena ومن خلفهم bu atake ukofe وعن أيمانهم bu atake kindin fe وعن bu شمائلهم atake numan fe ولا تجد أكثرهم شاكرين. makuson caman be wutu soro baraka da bawele wa ala masafala da mani ala ko safala da mani ma setana ba tiki ga ya so se ga ga bo san ga diyo wa fi samai rizqukum wa tawadu قال خرج منها مذءوما مدحورا. ala go bona hinana mazuman ito bakkene madhuran iyo jene ka woni ala ka hinana dahara bi mana bauda ar rahmatullah mazmuman min az-zammi mazuman ito bakkene madhuran iyo jene ka woni ala ka hinana فمن تبعك منهم ame mana tumi ko ajinane adama dena لأن جهنم منكم أجمعين. wallahi ni jahannama fa obela jere na ajmayina abbe يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ala na fa fa adama ko ya adama ala fa fa adama ma fa ka siga jere ko na turmuso فكلا من حيث شئتما. ne amba hawa ga jannatul khuldi do wa ko be ala yoro do da ka ke na ko furo ka amba adama bla ko na ba jara bi Allahu a'lam bi hala ko to bari فكلا من حيث شئتما. ako fa kula min aisha shituma fa kula ragadan min aisha shituma ka obi fa da bakara tala ko se akai dumin ke aljanen kono yuri wanti yala chuko min no ya biya ولا تقربا هذه الشجرة akana gara ni yiri na de فتكونا من الظالمين. ala kan fa adama na ba hawo ma no gara ni yiri na na yiri du abuke yara kun to yana wani ووسوس لهما الشيطان setana ya fa adama aya nege waswasa aya yugu ba ka nege ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما. wala fo ala ke maka de fo fa ka fengen bangu ye ala yi min do ko fula lawrawla parce ala ka sutura de be ni ala ko ta de na ko do ka sutura fina ba mu ka bika afra de na masibu de ba an fa adama na ba awala setana mun daga yiri do jum tuma ma do sini bes na ka sama ka bula ke automatiquement ala suna ku wala ka ke ga boina sini be borula Allah Allahu akbar فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. setana ga ta fulula ako ni yayi ala ma ubali akana ni jiri dum fo kama إلا أن تكونا ملكين na yi do abuna ke meleke bili fladi أو تكونا من الخالدين. wal ma abu dumini yoro na ta boya te abal kunde ni aya dum fo ti wala وقاسمهما إني لكما من ayat kan ya الناصحين. ala la inni dakuma min an-nasihin huwa wallahi min ka wannan jawi wa rubba awinatin maqalatan mutadi ladili kan do bieno ne kuma dare وإن تطيع أكثر من في الأرض yudillu فدلاهما بغرور. aka do flala ni ngani فلما ذاق الشجرة mama yiri nene بدت لهما سواتهما dalati mafuta kula arhamul fawwan nafuha
وأبيك ولا أرى كعكعة الشنان المية أفعل misi bay min nagani misi den ko jala ya la ni misi ba ni da aden sara bi de ba aso sama ka ba ko ka din kala ka to ka antasiri ba se na ka to ka bi ar ka ba ko ko den di no ko da da ti ko la aramul bawan nafuha wa abika ko wale ti sofa na so min nagani kasa ko na fa ko tayi ala to so ide ala kan da sawa do fadala huma asitana garlu na dinne gane alu ne gane ako to fadallahuma bi ghururi ya ay garlu la dinne gane lamma dhaha ash-shajarata mamna nu yini ngene sa barat lahuma sawatuhuma ufra ula rabba yuwi adena fi borula wa tafika yaqsifan alayhima min waraqil ufra to rasa abu yardatuhu ni adena yiru fla buruwi ya adena yiru fla buruwi ka diu yarla ka siru yarla وناداهما ربهما الأمر فلاوي لسا لم أنهكما عن تلكما الشجرة أقول لك على ما بارك بني يرين دنيا ما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو إن كان عفوا الشيطان يعود من بني يلو قال ربنا ظلمنا أنفسنا وكلت ممنا أم بعد ما كابتا الموني سندوري يا سما الجنة كنا على كما آدم أكرارا مني يعني بيقولين على دنيا أقول لا استهياء منك يا رب يا الله أقوم كمالين setan ayin nege ko ngana min kanya agara de ko ba da mai kasi min ke anana kitabu yaro ko ko do wo ane bi ai kasi min ga bola de no ya sawa mana ada ko din ne ba kara mun nabilahi Musa ale ya fa da ma ku be ku nyo e do mina fa da ma ida ambe ko sambe ma kan bege ga ba jena kono bi khatiati kan nika ala kotai nabilahi Musa de kan ko am fa ko te ako Musa ako mi so en tidin jara di kana to di min lati garam bo wala ka kon dani ni samba aflai ni setel naw ala ya la ni ya du ko ga ala ya la tigede aduna on glanga am la ni yirin kon ga ngan jene kon abado aduna ambali min amina ke la tigedo amma ga fana mi wal jena ko ako kana jala kisa Abu Khari ko na ta qala rabbana zalamna anfusana aw ma fa da mai abina shin ka ta alamani duwa mi ayi duwa mi kala de fere ko rabbana ya tigi ala qala rabbana zalamna anfusana akanya ya kunto ne wa in lam taghfir lana ni ma ya ba umma wa tarhamna kahina auna lanakunanna min al-khasirin wallahi amu ke ma ko ne ni de fa talaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi ala ya afa da mai ala kuma kan mun ni ala sonna ka turu mine kuma kan de ne ode rabbana zalamna anfusana ati da afa da mama al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab sunu to gode adina kiti min da makamati da wad mare albereta mawo ma be ni tubira kata alama kan Quran ayan kala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ala yang pada mau kumbetu na kaka tubi mine ala biga tubi mine chocolate ala ka besa o qala habitu ba'dukum li ba'din adu ala ga jigi aw do jugiye walakum fil ardi mustaqarrun aywa shehu basaka wala bu aisha da makatene bismillah falyatafaddal mashkuran bismillah walakum fil ardi mustaqarrun ala ko sabati ra ba du ko inga wa mata'un ilahi ni wati ni ka wa mata'un ani da mutani ilahi ni ka ta wati ni ma ala fiha tahayun amma su fi da tare cewa kunun ube masha Allah ala ka de wakala fiha tahayuna abin yana ma du ko ka wa fiha tamutun amsa du ko ka wa minha tukhrajun adam na ne aiwa alhamdulillah an fada ma naka yana ma ya dukolo sigi yɛrɛ de dabɔlen filɛ nin ye an ka dugukolo sigi de dabɔtɔ filɛ ala ala ko cogo da ko fiha a bɛ ɲɛnama dugukolo de kan وفيها تموتون a bɛ sa dugukolo de kan ومنها تخرجون a bɛ bɔ dugukolo de kan tuguni ni ye dugukolo sigi dabɔtɔ asa ni an bɔtɔ alijɛnɛ kɔ ala bɛ yafa an fada ma ko n'a bɔra alijɛnɛ kɔnɔ fata sika a ko yɛrɛ bɛna kɛ sɛgɛn ba ye dɛ o tuma cɛw de b'a sɛgɛn ta
fugata se la hara jodo ma يا بني آدم ako ya adama deum قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم alago nye fini diga awye fini mbe na ba ko lebu sutra يواري سواتكم وريشا warisha na ani masri ولباس التقوى ذلك خير rishiyo ko masidi istara akara istara yano kasinga kabla masiri ni chenena ko wala ne ta rishu ko masidi boto ko na warisha ani masiri ko ngajume ولباس التقوى ذلك خير ga ala nyesira fini ore hera kabu ذلك من آيات الله akoni ala ga ayawi لعلهم يذكرون wala sa mo bisira ko sumani ga jigo mina يا بني آدم ko adama deum لا يفتننكم الشيطان dugolo sigi da adam wal tene ko tumamina ala ka makaka fembele dile shi tagana nai fembe shi ana nisuma shuye kore shu kana kore turu melaka wera nana ka diga kula amba adama e kore bo kamba awa diga kore para kaka finigla amba adama diga ni bele dile ka dugolo la dugolo sigi da barasa mo be ni ya soro bawana ka يا بني آدم ko ya wada madum لا يفتننكم الشيطان kana so setana ka au fatani كما أخرج أبويكم من الجنة mana kana so setana ka au jarabina fa ayaw fa bo aljana ko chugo min ala daga kana da on yare sisa ya roba abora aljana ko ka o kana da to be deum desa ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما ayuka ala ko sutra bin fini min biru ka setana ya fara ga buga ka se rugun le bujira u yara kunna إنه يراكم هو وقبيله setana ko wa qabilu ay ko wa qabilatuhu setana na ka kabila iblisa na ka kala do uba awye من حيث لا ترونها hautuye yo amena do yayi sawa donc ambuluye utani utajira ka ko setana kiyere wanda sirwa gara doni na yarawna min jiha wala narahum min jiha antuye position de la mer position de am chef ni yo la nu yara mana Allah wa atahum malakata tashakkul fana bi yara mer malaka bi yara mer to dina ni shaytan bi yara mer to gorira me ka fo o yeli kwani men ho am antuye o de ka sura yere yere ala dangu la dina sura yere yere mina ba ye mando sura na sira yo sura na bi yara mer yere sira yere mer ka sai sira yere mer ka fenyina mawaro akatala ga yere mer ka sai na bi ka boli yo mi ba de me ali sufe iwa sɔrɔ a bɛ komi muso min girinya ti min seesew ɲa n'i ye fɛn ɲɛnamani kɔni taamatɔ ye n m'a fɔ maa yele dɛ fɛn ɲɛnamani dɔ bɛ u yɛrɛ b'a yɛrɛ ka taa a n'o ti kelen ye an ka laadalakan ninnu yɛrɛ ka a taatɔ ye ko n'i jere lumière bɔnbɔnnen don a la dɔrɔn fɛn ɲɛnamani dɔw ye o ye jinɛ de ye o de ka ca ale fɛ kosɛbɛ tuma n'i y'a to o position na i bɛ n'i y'a ye o la i ka so kɔnɔ kana se k'a faga n'i y'a faga a bɛna problème s'i ma a bɛ sɔrɔ i ka faga mɔgɔ bɛɛ faga tu sɔgɔma dɛ o tuma na i bɛ ahadu kala lahidu kan min tɛmɛna ni masa Sulemana cɛ i sera ka fɔ arabukan na o i sera ka fɔ bamanankan na o an kɔni bɛ n'o lahidu kan f'i ye ayiwa i b'a fɔ jinɛ ninnu ye min kale aw kan lahidu kan min tɛmɛna ani masa Sulemana cɛ ani lahidu kan min tɛmɛna ani Seydina Nuhu cɛ n'o y'a sɔrɔ i ye sigi fɛn de ye k'e ye jinɛ de ye i bɛ kuma ne fɛ sisan a bɛ ne fɛ hakili ne ba kuma da wannan ya ni da ka ko la ido kan kama ika bo maso wannan sisan ka ba abu to gole ala salamu blaka ni mo ka singa ni so wannan ka singa fagate na era la da sayo do de ma era na mo koy ye problem so na abu to la ka sahaba da be Abdullah ibn Zubair ale gina do fa Abdullah ibn Zubair gina ya yayi jaram go ni ba ko la agenya ti tan sibri nye kele ninka bu mo shi nimbala agarara aya go se katala Abdullah aya go se roga fa bo shi wala donc Rasul sallallahu alaihi wasallam rabana gina do bi kira gina do wal cheka sere foka nembo fa ne suma ya bi ka da kira tega kira ngo no bi shi khana ka Rasul sallallahu alaihi wasallam rab mina fa kaswa سيدنا عمر فانا مغدا كما لي اراك تمشي مشيه الجنه اي كده يكو يبقى جينا تاما كده ني مي تشو تشو قال كده جينا دو كوبي عليه لو تو ده كما ده وهكذا لو مغو دينوي ما اصلي ان الرسول راهم في حقيقه كراي جينا ني وجينا يا سورا يا كراي ياي no bisika yelena mugawaro la ala ka la ni ko ne yami ka ko alaga kabila
uba aunye antuye uka ala suratihim maza al haqiqiyyati nada ubiye ka kunu ubiye halshe hal dina do yare muqaddara islamaya kana ismuhu kunafir ale terka do kubiye ginana wa kana ismu hadha al-jinn shashir hadale ismu mala dola kunafir shashir na aga dina ka kana fanya na kwa ako rasulun kubbar min malikin jabbar ظهر في مدينة المنورة بتاعي من يابو رسول كبار يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم من ملك جبار دو جدارا دو جدارا دارا كونتو جنتين سنا كاناتنا أكو خنافر أكام أكو شاشر أكو خنافر أكام أكو شاشر خنافر قال شاشر قال ماذا حدث قال رسول كبار من ملك جبار نكرب بلي ne kira bai abora karabali masayoro ibidia ibita udani maniago Madina donc dino biye surandola kan da sabama la ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun ala ko shaytanu kam da muwattiri mamun til man ya alala idha fa'alu fahishatan lil ladina la yu'minun mamun til man ya aha idha fa'alu fahishatan anem mamun nge ne jumanke qalu wajadna 'alayha aba wa ba'an fawsara min jumanka wallahu amarna biha to babu kana ya da ya mara na قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فارتي أمر لك بكتبه تقولون على الله ما لا تعلمون أفعل فعل الله تفهم من دوا قل أمر ربي بالقسط أفعل ما يأمر لك بكليه وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد أنا أن يدعو كليه عليه عند كل مسجد سيديورا كليه بلا جلنا ودعوه مخلصين له الدين أنا ويلك دينا كنا جاء عليه كما بدأكم تعودون أيوة سنتي دم أيوة داني فلوجكم نبكنا كوسه كوجولا جلنا فريقا هدى جمهور دبي أقولوا كذا وفريقا حق عليهم أنا كان الضلالة فرض مغفى وجمهور كليه حق عليهم الضلالة كفر بانجاك ما كان شيء تكرا ولوكا إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله صار برجمه لوله شيطان من كوكتيري كالا توي ويحسبون أنهم مهتدون ورفع بأكبر جيك كفولو كان لين وتبني يا بني آدم أنا بني آدم أديهم خذوا زينتكم عند كل أنا كم مسجد مشري كلين بلا جلنا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أنا دمني كأكا ميني كأكا نشني كه إنه لا يحب المسرفين أنا تشني كلا فره قل من حرم زينة الله كيفون ينامنا حرام زينة الله جل على كفني مسير حرام يا التي أخرج لعباده أي من بقى جوي والطيبات من الرزق أقول كون ينام تقولي أنا فين سالم كابو قاعد جاني ما هو مجاني هو حرام يا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أقول موري ترى نجاني نما يكون ما مني ما يارا وارثة يوم القيامة بيكون بيجالا جينا سانغا أكرك بخاري ساتنا أكرك كرمين دو مالي من اليوم إلى على جودو لذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون على كابون يمام آيو فرفاشيا مغير مام لقوم يعلمون مام بينو بفعلون قل إنما حرم ربي الفواحش أمنا دوكي تولا سا إذا دعوا نما يفهمي حراميا أولي الفواحش أولي كجوبي ما ظهر منها وما بطن أكرك أنت أنا دوغلي على أبلا جري حراميا والإثم والبغي أني بغير الحق تلومو أني يادا بغير الحق كسر ما كيشي وأن تشركوا بالله أنا كفلا كفوياك ما لم ينزل به سلطان lalu bangine ma jigi binga وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ana ka fa ala Allah ta fami do ولكل أمة أجل ala ko man den gele bela jere na ko wati de bila فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ala ko ni ma min ka don na ni ma min don sira Allah yastaghfiruna sa'atan ati yaqaru erkele wala yastaghfiruna ati blaje fa erkele يا بني آدم mutum ya san rabiya aba to rabata ine ayen de يونس Yunus ni aya nyogo men go Qur'an ko nga المدير المؤسس من سورة يونس ko mudur ga chogoraba kato Qur'an kala na sira ni aya no fatura kato ni aya ni ani aya nyogo na min sura Yunus ko sala ore fakama era to mai ay Qur'an kala aka aya to kono akumi sinya bagili ni nga sira ko sinya doni le baje sinya kame sigina akire awla rija رحمه الله وأسكنه فسيح جنته هكذا إن شاء الله يا بني آدم ويا مدام مدام إما يأتينكم رسل منكم أقول لك أنا أما كمان على يرو يقصون عليكم آياتي أقول على كتيسا وقراؤك ومن اتقى وأصلح لما من سرنا على يك نمانك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سرنا تقول قولوا تقول
والذين كذبوا بآياتنا mamun kayana ayon galutige ka kiya ku yare bonye واستكبروا عنها ku yare bonye ka bo ayon numma أولئك أصحاب النار هم فيها ara ko خالدون lu tasmara mo way hum fiha khalidun awlu dumine jana tasma ko ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ara ko masika diruma bonga tebe mo ka mamin galutige ka da alala وكذب بآياته wal maka ala ka qur'ana ayat dum galutige ya أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ala ko lu de mo way bunu ka ni yaro bunu sura kitabula حتى إذا جاءتهم رسلنا ala ko fok mamin na kido na no ma no melakawi يتوفونهم mamin ni melakaw bunu fatu قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله melakaw bunu kafiru ni mina wati no gunu ni na ka lu fam wele mina ala dikiri nya ka jogami قالوا ضلوا عنا kun mu bala jelen tunnauna وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا ku yara كافرين shari'a jaw yara kun ka ko lu kun kafiru de قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم abuna bosa ay do janama kono ka faram mande do ka mun ko na awnye من الجن والإنس في النار jinen adam ade janama tasmana كلما دخلت أمة لعنت أختها alago maut ma ni dakhalat ummatun ni grupu do na laana ko dara o ba to kele o go dana حتى إذا ادركوا فيها جميعا alago fok mamuna ni janama de no bela jere nyom ko me janama kono قالت أخراهم لأولاهم mun do na folo lu na fo mun do na lama na bu na fo lu mo yesa ربنا هؤلاء يضلون ya sawa osmana ko mi patron de do folo Sebenarnya patron de la folo osma dem sonu soro kana ke num soro kana ko ke osma bu na kuma sa ma nyon kiri da ko fleni do orla ala ma fo yon do la qur'ana ko do na ni la arasana bi de ko fala ansaba bainahum damati wala yatasaaluna nyoni ngati nyoni ngade fleni ya do badi la ka fala hara do mawaqif joro do be kuma tei joro do be kuma be dan ni ay qur'ana ba ko yon na ko da ha joro ko kuma tei o kono ya ila ha joro yo be tere o joro ay ko la o joro kuma tei aha o joro kuma tei na wo to gorilla ala kan da sa wa haka da lewa bawa قالت أخراهم لأولاهم atmana lawa mo mo ba do na lu na foka patoro yesa ربنا هؤلاء يضلون rabbana haula yaduruna ala ninga na patoro ninga on fide فأتيهم عذابا ضيفا من النار amani ni ala ikulu kan jawab double قال لكل ضيف ala da bada la janama tasma ko ala ko du abeta double len ولكن لا تعلمون na awta donni وقالت أولاهم لأخراهم atma patoro fara bina fallaba mo bara mun do na janama ko no falo rubna fo wakala ulahum dukhulan li ukhrahum dukhulan ni ta ni kaida ta doina ya tasiruna wakala ukhrahum dukhulan laba mo mun dona ulubna fo li ulahum dukhulan mo fara mun donai وقالت أولاهم لأخراهم atmana laba mo fara mun ma grupu fara mun dona ulubna fo laba na mo wesa فما كان لكم علينا من فضل samanja ko jaam bola aw kande وذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون apana ko kala jaban nene ma kuntum taksibuna kasawu ka e bara mi ke bebi yere إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ala ko mamu na ayo ngalo tire ka la ku yere bone ka bama لا تفتح لهم أبواب السماء ala ko sankolo dati yele uluye ولا يدخلون الجنة ya sankolo dati yele ye fi orla ni borodra ka sankolo na kara sankolo la na ma dunda so amsi ga ta jana no la tufatah la kabri ni sankolo ti dai man islam ko dadi la ya ka fa ga se be ilina abu so ga jigita nda kabri ni na kara sa abaso da tulendo abu so ga jigita tana jana ko ta so be siji wa ma adraka ma siji ta to se yo ma siji ne jana me dum to se be yo kitabun marqumun 7 numero kala jana me dum to se be len wala abu so ga dai ولا يدخلون الجنة ako kafir nun ko ta jana kono حتى يلج الجمل في سم hatta الخياط yali jal jamal fi samil khiyati ko kulu siri juru ga do ni seni wo مستحيل tegi ha وكذلك نجزي المجرمين ala ta abo nya ma am ko du kala ni ma mu sara ni to ni la لهم من جهنم مهاد ala ko fe se fembu ye jahannama kono ومن فوقهم غواش gatula musa be jahannama de ni kesu kono o ko to le plana lahum min mihadun kudu ma ta sele do eta tugula ga sa ko jume ومن فوقهم غواش wala da tugula musa be
وكذلك نجزي الظالمين ala ga bo nyama yar kun to ina mu sara ni choy de la الذين آمنوا وعملوا الصالحات ala ko mamu ni manira ka kila ga bara ni mo ke لا نكلف نفسا إلا ala وسعها ko anti ni wajibi do la illa usa buna kira sei أولئك أصحاب الجنة ala ko lu de aljana ko mo wi هم فيها خالدون lu du minun aljana ko ala ka faro lu mo ko ونزعنا ما في صدورهم من غل fa min be aljana do mi nyonte ala ko am ma fi sudurihim min ghillin qaniya fitini min wudu skuni nyonte ko amo bo fi makanin tusamma al-kantaratu ba ko de mako al-kantaratu hadisa do biya no de ni nyora sharahate ni aljana do mina do aljana ko wati mi ay nani sirati bay nani atiga ala ka no wani ho kira ko te faminu ko mo biya mun mi sirati tiga kal barqil khatifi iba ko ka bayeru do bi o ba tiga ka jihad ima ko ba ko su kelimo do ba tiga ina ko fie do ba tiga do bi o lubu mun ma sanfe do bi o lubu furunto lubu furo bu furo su yora ka sirati tiga do bi kisi janama na ma be do furo abi tiga do janama ko abi tiga fa makdushin nadi gol ko mukardashin fi nar jahannam inama mun bi al kalalib o do bi do sama ka dino janama ko ni sirati tiga ka ba amini bera jelena sirati in ngal yo rabbi ulum la bala an ngal yo folo de as-salati seli wallahi o de sirati ni ngal folo ni seli jana to bi ni seli o sidi sama ki digi jana mo kono loran na ki tanye wallahi do ba tete me kata se labana ka dese pe to bu to sirati tama cera uluga yele mi fala mune bi yele fala se mama mamin bi na ma do islamela ni ko Nigeria mami na kidi adama dembe bi sirati tigani ga noro de la ba rabbana atmim lana nurana ala an noro ti man kande am noro de ga sirati tiganai tuma am sirati ga to ga sirati tamatara do ga yele mi fa do bu kulo unzuruna nabtabisu bi nurikum ayama hono ayama anga mo ne mana ka ba yele na ma yele fa dare anta do le janame kono ay to na yele mana Bobin Foslam, not with him in Foslam, but you were and I did what I say, Akata Yelin. Siratimana Kaba, I didn't do with I don't miss it. He didn't wear a lot to win it. Buffalo, I'll come for Okamparatu. Konyani Minara didn't school without going. Bolu Antena Konaka Hashi did it. Yaraka was it. Akola Ripata, Ila Hasada Illa Isni. Oh. Hasil ya ko tere gibtatu ala kan ke ka san no wani to fane hasil ya kan tiri do ko me ko ya ka ko mo ma ko bi te fer fla to de ala imani so warla na bi kan na ko ka te ala ka siral dumodo kinga ala debi ala ki ko bo ala ka sakari na da ko lo no nyama kinga ka no ko ala ne biwa ala ya mani so donena na le ka baraka na ka dole ka mo ala su tule ko bela de kan ka na ka nyabo tigi fe ala ki ke o no on jabonende amafo mako debtatude o koneni fitini mi biya adama den duskuna ala na to bo kan karatu lani yorode la wana sana ma fi sudurihim ma abo konen boy no gora duskuna hatta iza huzibu wa nuku amsharuta hawiya konaka fonu sanira kudusgunja je uzina lahum bi dukhulil jannati jamu mako ga do jannata ne kan tarafi ambo yorode la sa ونزعنا ما في صدورهم من غل Aku punya minggu dusku nama sama gabula kantor itu sampai. تجري من تحتهم الأنهار Aku mau buka aljana kono. تجري من تحتهم الأنهار kono bulan aljana misalnya sukoro. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا Ani aljana dulu mina pokok tadi alam yang awak kanda ni. وما كنا لنهتدي Awak pun sekarang kanda. لولا أن هدانا Nama الله kala yang awak kanda. لقد جاءت رسل ربنا بالحق Jangan amma kaciro na nini ya weche. ونودوا أن تلكم الجنة Aku mau beli mina dasa aljana kono. Antil kumul janna. Kau ni awak aljana. ورثتموها Aljana mina ya cinta. بما كنتم تعملون Albau kuna sababiya fakat bisababi amalikum. Baron mun ta dena sarayde. Baron ni sababu doro de lido fulil janna. Nete masinga barat segido aljana kono. Rabote. Sahabat keranya ya Rasulullah hal ayra ko hal ni Muhammadu ka barat segando aljana kono. Illa an yataqammada Allahu bi rahmati. Funa ala ini sayyidina maka hinana kadatu kuna ka hine. Masih ka barat segido aljana kono. Ebere ka barat ni ka ala ya de bense man di mereka segake. Ai taufiq di mereka ke em sega ala sarola sibuk
ala kan bɛ sababu ma aba ayiwa docteur da hada ala kan sababu da donc ni bɛ wolo mun na kuma ye kuma dɔ fɔ k'i ka sigi de ka dɔnni minɛ tuma dɔ la mɔgɔw fɛ n'o tɛ ni maa min ka lajɛli kitabu la n'o cayara ka tɛmɛ ka karamɔgɔ lamɛn kan ghalaba khata'uhu sawaba i ka fili a bɛ s'i ka sababa la dɛ Abdoulaye ko sisan a tora sariw la ko unzuruna aw ka makɔnɔ na arabukan wɛrɛ la unzuruna kɔrɔ ye de aw ka lajɛ yani donc nazora arabukan na kɔrɔ ye a y'a lajɛ nazora tuma dɔ la arabukan na kɔrɔ ye a y'a makɔnɔ a b'a fila bɛ taa o la an y'a fɔ a y'a dɔ tɛmɛna an y'a ye juru ni ye juru don maa la ni juru sara waati sera a ko fa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara an b'a fɔ fantiza donc i b'a ye k'a fɔ ko nazara ale ni intazara o bɛ kɔrɔ kelen ta tuma dɔ la ala ka hakilima d'a ma a ka kuma dɔ la fana a y'a jira k'a fɔ yawmul qiyama mawaqif c'est-à-dire ko cogoya tɛ kelen i b'a sɔrɔ ko dɔ bɛ kɛ cogo dɔ la yan mais i bɛ taa sɔrɔ ko tara bɛ kɛ yɔrɔ dɔ la mais f'i ka expliquer de kana fɔ k'a fɔ taharudu bɛ kuranna kɔnɔ k'a fɔ kuranna kumaw bɛ ɲɔgɔn gosi a da sɔrɔ a ma an tɛmɛna yɔrɔ dɔ la a ɲɔgɔnna dɔ bɛ i n'a fɔ a b'a fɔ ko wala taziru waziratun wizra ukhra maa si tɛ maa ka doni ta ka fara i ka doni kan alikiyama don dɔ bɛ ɲinɛ a ye kunko de kan mais bɛna tila kuranna aya wɛrɛ a b'a fɔ liyahmilu awzarahum wa awzara allazina y'a ye u ye minnu bila ko la i ye maa minnu fili ko i b'i ka jurumu ta ka tila k'olu fana ka jurumu ta ma a ko aya tɔ kelen na dɛ la taziru waziratun wizra ukhra est ce que ni aya fila bɛ taa ni ɲɔgɔn ye taa ni ɲɔgɔn ye ni ɲɔgɔn na don k'i ka nin de dɔn ni sigira ka cɛw lamɛn olu de bɛ da don na k'a walawala ka ɲɛ ala ka hakilima d'a ma o tuma na ka hakili jɔ a fɛ kosɛbɛ n'aw bɛ se yɔrɔ minnu na kana to an ka tɛmɛ ten ɲininkali tɛ baasi ye o yɔrɔ la o don dɔ la e fana ye mufasiru de ye hatta yalija aljamalu fi sambil khiyar aljamal ɲamɛ mais yan aljamalu kɔrɔ ye mun ye juru kumaba u bɛ misi siri juru kumaba min na jomboli voilà juru belebele ninnu a bɛ fɔ de ma ko aljamal n'i y'a kɔrɔ kɛ dɔrɔn fɛngɛ ɲama ye ɲama ni misali olu ala ka laban i n'a fɔ ala ka bɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ f'i k'a kɛ nin de ye nin yɔrɔ in na jomboli de a kɔrɔ bɔ fɔlɔ de de ala ka hakilima d'a ma o tuma na halisa a ka kuma ninnu lamɛn ni basigi ye kosɛbɛ an jigi b'a kan don dɔrɔn fana aw ye mufasiru de ye a maloya banna i ka ɲininkali k'i to i ka tafsiri la e y'i ka tafsiriw lamɛn ni ye yan karamɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ n'a sɔrɔ a kɛra hɛrɛ kan an bɛ ka wasa b'a la an y'i ka kalanden dɔ ye don na yan a b'a ka tafsiriw kɛ a formation ɲɛna an bɛ ka kunnawolo t'o la wa wala qadarallah n'a kɛra sira wɛrɛ ye Allahu yashhad an kɔni an ta fɔ dɛ e don ala ka hakilima d'a ma an bɛ to nin yɔrɔ in na yan ka dugawu dɔw don kuma ni ɲɔgɔn cɛ hali n'an tɛ dugawu yɔrɔ la an balimamuso dɔ ye sukaro di ka na sisan k'u ka dugawu k'a ye kɛnɛyako la an balimakɛ dɔ nin baara min filɛ n'an b'a la a bɛ jate a kɛnɛ cɛba dɔ ye ala ye cijani bɔ ala ka hinɛ a na rahimahullah kilasi ninnu kɔnɔ ani tahajudu la n'an ye baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ diinɛko la an ma dugu ma sira a somɔgɔw de nana filɛ ni tamaro ye ani suntigɛ k'u ka dugawu k'a ye ne hakili b'a la sɛn dɔ la sankolo la sunkalo la u bɛnna ni defu ye an bɛ deli ka tafsiriw kɛ faamaw k'a ma ko an tɛ se k'an ka tafsiriw kɛ ka defutigiw to sen na an yɛlɛmana mudiri fɛ kulu sanfɛ sanjan an yɛlɛmana kulu sanfɛ an ka majilisuden dɔ a sikora a ye min fɔ an ka majilisuden wɛrɛ de ye a bɛɛ ye danayamɔgɔ a sikora k'a ye ale nana tafsiri kɛyɔrɔ la madrasa la a nana don an tun bɛ tafsiri kɛ o waati kilasi ninnu dɔ de kɔnɔ jama tun ma ca siko la ten majilisuden dɔ de nana tafsiri waati a nana don a ma maa si a taara don kilasi kɔnɔ a taara sɔrɔ
ambal make mi lamba ka kuma na tija mun ka fadu fulai shukura tara toro tijal kele ni sigire majlisu ko na التكبير agogo tobe mi agogo tara mudir kayro ndaba ni yafa ko be mudir kayro la wati ya surabi tafsiru kala kile saba ya fude tude kala wati fama ko anti je ka tafsiru ka kadi tusena kwa mayro bla ayi la mana mudir ka so ni ne shukura ka yi ali na tafsir ko ro la na do majlisu ko na ay tijal kele ni sigire so a fatuna do koy antune ni mbaren ki ko fa ako men ne yete mo ora ko bi mi ako ko be ko do plus en fait che iti clear ka se ka ko be ala kan ci ma جزاكم الله خيرا هكذا dan buare rema mbanyina alake atiyam bi me majlisula aku misri yoroni ala mi mela ka dobla bina siga plasila abala na baraji bi se bay ko la harajodo motu godela ala ko sanatu ma kadamu wa hasabu nay nomun bla donc le do ke ay am do ka dembay ma anina ala ka barka do akola ala ka barka do akola aywa taraga semu to ya rabbi ala ka bela jelen ke femu na hene ba so ala ka buru ko ambe akodem senu fanay ay do kala na ku chesiri ba do ga farra daga ko wallahu kala ahina bisa wacho aramo ma turun ori ko barka to da bare ngo ko ba saraga ba bana o kede ha de era wolo kunna babba de ni ti abidu o ke do ori ka bona be isale ko fa wala dum so le kun ya do ma krama ko wala dum lembe to abaro ko danga de on bi no ba ya ga saka du ti duwa nte ndaro dina na abu faraga wati to donc demso yes faraga tin ko ya ala ka dina sama وهكذا إن شاء الله. أفكتوني وصلت بيتنا وصوها الناس حولنا على اليوم العلم في الصدور لا في الصدور صح. كل ده كلام رحمة سونجيلا دوني بتسكولا أتي لا في الصدور يعني أتي بافيو سافر kami dole ga amsa alaka Allah shugo alaka amin yana mutanya fe wanada ashabul jannati ashaban nar akoto wanada ashabul jannati ashaban nar wajadna ma wa'adana rabbuna dia dole bina jana do ngole sa ko ani asolo ala ilahi min tanye ni yake aljana dole bina ko jana do kuto aljana ko nu mo go jana do na doro automatiquement ala bisinga sirif faraka boyni jana din chelu kuma fe mandi ni dimu dina nyana ala kola kafiri ni dona dena kola tumani ni ba baga ye ki ganya ganya ri nyogon bala ala bi siri fara ka buina ni nyogon che dana me kono ibitu ga dena kono idale ala araidi igal ni bo sambe du kuma fe ibita sa ko kama oke ha abu ko na ra kono chama gere jela fa ka mo ko dira ko tallahi in kitala turdin o wallahi ko minana hala koy ibna ibna hala kide ha لولا أن من الله عليك نعرف بهنا تكون فينا نهلا أبني نقول كدرو أبغى إني كان لي قرين كنت نقول لكم مالي برو نقول نقول كنا أنصار كأكون كويلا أنا بارك من أبي سراوا أكون نجال على سينغ جرالة دي كأيانا كجانا القرآن سينغ شيئين فطلع فرعه في سواء الجحيم قال تالله إن كنت لا ترجين sono come non è halaki wallahi abone kuntu bero gambe kuntu ke la kuntu minal muhdarin ne baro ko jana ma hadar bo doy abdallah banali bismillah ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار تمنى الجنة قال دي ولمنا جانا ما قال مغو ولسا قد وجدنا ما وعدنا ربنا أن يصر ما إلى من تاني جهلو هل وجدتم ما وعد ربكم حقا أو كان بيجي نجايلا على إلى من تاني يصر سندو نما بتابعوا جهنم كم قالوا نعم قالوا نعم أريد نجايلا أفسيهون هذا
أو تقولني كافر أو تيرني يكو قرطي أو لا جانا من كنا أفسيه من هذا جانا من كنا يقرطي هو فأذن مؤذن بينهم أتما لا تقول ولا بعد من أول ده فلان يوانته لعنة الله على الظالمين قال كدنا بفلان كفوقه الذين يصدون عن سبيل ما من يوم هو تدوك وانا كسرما ويبغونها عوجا ولا كان على كسر ينمي جنني وهم بالآخرة كافرون ولو كافر من الله على جوري وبينهما حجاب أتما على كل حجاب بني يوانته الجنة دوني جانا مديو وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ako kulu imbi no mamun be nuka juguman kayana ima min bu bolo nyuma ci kata mi aljena kono juguman fana ci kata no janama kono parce que nyuma ni juguman kayana ala be la dire masai kulu bina ka jugoni uni janama manka uni aljena manka kulu to kulu yoro inde la wafo kulu no ko la arafi yoro en to dale no yoro de la ala ko kulu de manko ko ala la arafi ha وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ako to be la arafi la no kulu sa belay munu nuga nyuma nuga juguma kayana uluga aljana ko ande uni janama ko ande uni nuga tamashawi udomango yawma tabyadu wujuhun wujuh ahli sunnah wa taswadu wujuhun wujuh ahli bid'ah ya sawa mamun tura ala ko ulu nyaraw de je mamun janama de ulu nyaraw de fi awo to goda ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم batmana la radu mo no ya aljana de mo wa aljana de mo wa aljana ko na dum wele ko to gole ko kisi be awka لم يدخلوها وهم يطمعون lu mo dal aljana ko mo bu aljana na ta bi aljana de darbo assalamu alaikum kisi be awka وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار lu nye jana kata jana ma do ko fa batmana قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم bi aljana jiru la wa aljana do mo ko salamu alaikum ba jana na ta ka so ma dala nu jana nu nye jana kata jana ma do fa ba mu ko قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين كان هم فرني ركن تو جنا جماكا بجانا مي ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم لا رادو مغو بنا تشولو بتشو من دونو تماسوي قالوا ما أغنى عنكم جمعكم بنا تشبو دي ولي دارا جودو كولا او دو كنت مسكا ويجيانا اكو نجما بادي نكو نكو بادي نمنيا او يني ني لا راي كولا يا وما كنتم تستكبرون انا كو بينا بوني نجي اي منيا يبي فهؤلاء الذين أقسمتم نونو ne moye mamun de na yaw kale لا ينالهم الله برحمته mamun ko mi jena ne islam ma la fulu aw de yaw kale jena ka fa ala ka hina ka kanu soro ادخلوا الجنة لا خوف عليكم atma bina fi ga ga jena ko la khawfun alaykum siranya ta'uka ولا أنتم تحزنون aw tiklaka husnu tubuni ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ya sa atma intervention kara no soro ka do jena ko atma jana me do mina jena ko do wele sa أن أفيدوا علينا من الماء asore jana me fitini kara jana me do ne bina fa jena do ma ko anya ma ambon kan la tige kara jana me ko no do ni da amma ke tugo aya la jadora ka di fitini aka fu ko on ko wala sa an wolo bi se kan nema fitini so jana me do le bini ni al jana ko na do al jana ko na do al jana do mu fuye أو مما رزقكم الله ina ba kan so fitini na ala ya au gar jege al jana yiri de mu na ka fitini da manga an bala kan so suma doni قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ma ko ala ni haram ya kafirka al jana ne ma ti se kafirin ne ka ati ji kafirin ne ka bara الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا mamu ga dine mena ka ka kulunye an Allah wana ni min dumoye وغرتهم الحياة الدنيا yana ma yulu nege فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم ala هذا ko biya min yinu ko ina ala ko min yinu ko Allah la yansa ala nisyanu mustaqilu fi haqqillah da ba ka wuce ali wa man samu ne ala ba utai kama nasitum laka ayyukum hadha ina fa au hina na ka bi don bi ya ko to mina وما كانوا بآياتنا يجحدون alwa ma kanu ga ayatina yajhaduna nukum ne ala ka ayawna kai kumi kama ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ya doktor da mabina ka ile ko fitini ga insha Allah Allah kan sabar ya. Ayo tara bisa kula musyakala ya. Jamin. Innahum yakiduna kaidan وأكيد كيدا نسوا الله النسيا ومكروا ومكر الله. هذه المشاكلة. جميل. غير تقدر سوء فهمنا. الله كان جميل. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. إبادة منك فكجي الله ترك النمبر. الماء عمود الفقر للحياة. نجيتي لنا ما يرتي فيو
jahanama don n'o ye aljina don lajɛ fɛn fɔlɔ min n'o b'o ɲini u fɛ Ala Taala ka nɛɛma na o de ji an afidu alayna min alma a ta ka ji dɔɔni suru an kan wa n'o tɛ an y'a ta to filɛ min mɛ ji o jiriden o nin bɛɛ Ala Taala ka garisɛgɛ de ye Ala tun bɛ se k'a fɔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا مما رزقكم الله وترى أبنو أبيبو كوني أكرا جيو أكرا فنفي أبيبو كوني نمو تخصيص بعد العموم مكا جي كري كري ألو تلاك جرسيلا كسرو كان جرسيلا فروبا فوقو في وما يركا فوق فمي جينكا جي آدم على فين يبودي لدويا وجعلنا من الماء كل شيء حي ولذلك وجعلنا من الماء كل شيء حي هل من ما يكون لنا نجي تسجد ربنا بيجي جدا هل نبدو قولنا نجي ربنا ينتوي ده جدي فين ده أنا شو تقرأ كلام بأم جري جمانة جي الطهارة بكلمة مولي جي نعم من يلبس ركع في وركع نبي جي جورو يرا كوسر أدمانيانا ala ka hakilima d'a ma hal ala aljina kɔnɔna na fana ji de bilara ɲɛfɛ jahanamadenw bɛ ɲɛbɔ fɛn fɔlɔ min fɛ aljinadenw bolo o de ji ala ka hakilima d'a ma shukran ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم أقول جينا نانو كتنين نانو ماني كتابي أي كتاب فرنسي وما على علم ذلك هدى ورحمة لقوم يؤمنون وكان أن هنا مغاية مامون بينور بدمانية هل ينظرون إلا تعويله أقول يا رب من كرفنا كدو يرى يوم يأتي تعويله أقول دومنا كدو يرى بنا يقول الذين نسوه مغابنا كم مامون يننا ودونكو يقول الذين نسوه من قبل مغابنا كم مامون يننا ودونكو كم بينه قد جاءت رسل ربنا بالحق أبنا فوي سكاو كنا أمك كدين نانو مالك وهل لنا من شفعاء يشفعون لنا يا رسول الله دوما وامبلو وامون مسكا سنال دون كايوا أو نرد فنعمل غير الذي والله واسين كان جين قران بارا ورا كان كنت مين دون كذا قرا قد خسروا أنفسهم ولو نيمكم بونه وضل عنهم ما كانوا يفترون لا كو فنتو نو من قالوا من كذا كذا على كان إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض أو ما دي على من ناس يقولون بيقولوا في 6 أيام في ورا كنا كو ما مسنا من لوكو من كسنا ما دي على صوره ثم استوى على العرش يا سوا ثم استوى على العرش ما دوري دي استوى كلمة استوى أبينا ألا بقى قرآن كنا استوى أبقى أدم أبينك حكلا فلما بلغ أشده واستوى ada arah أبقى ملكك حكلا نوجي بالله زمرة فاستوى بالله فناتجع يدك يعني كراي وهو بالأفق الأعلى أبقى جروك حكلا فاستوى على سوقه سياسة سورة الفتيلة فاستوى على سوقه يوجب الضراء وأعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة ini semua istawa ala al-arsh ini istawa ala al-arsh dapat ala mereka hakala al-arsh ngarusi rak maka fi haqqillah ala mereka hakala ana yaramuha an kulli al-qur'an al-arsh fi haqqillah إذا بل كسر هكذا أنا يرون أيكم يأتيني أبدا ما يقول تما ولا عرش عظيم رجلي كذي أيكم يأتيني بعرشها رجلي كذا نكر لها عرشها رجلي سوا هكذا عرشك كم أنا ناس يرونني بل كسر هكذا أنا يرون كذي نبي الله يوسف يرى هكذا فرفع أبويه على العرش أنا نقول إني أرجوها استواء الله على استواء بك على العرش استواء فلا بك إلى غير العرش ثم استوى إلى السماء فسواهن يا سواء أما ذكر استواء الله على استواء الله في كلماته على العرش في 7 مواضع في القرآن الكريم أولا كما العلماء يذكرون هذه الآيات وذكر استواء الله في كلماته على العرش في 7 مواضع فعدد
ففي سورة الأعراف ثم يونس وفي طه وفي سورة الأعراف ففي سورة الأعراف ثم يونس أي رب ثم نأتي سورة الرعد مع طه فللعد أكيد ففي الفرقان ثم سجدة ثم الحديث يفهموا فهم مؤيد سورة ولم لا الرحمن على العرش استوى كفألا ينرى العرش أنا في سورة الأعراف ثم سورة يونس ثم سورة الرعد ثم سورة طه ثم سورة الفرقان ثم سورة السجدة ثم سورة الحديد أنا آية ولو يقول الرحمن على العرش استوى استواء الله على العرش. الآن كلمة العرش كلمة استوى عليه العلماء المدققون الدنبا من بينهم لسرسرلك ولو أجرك أبو قرنان لبعض كلمة استوى أقربنا بمعنى استقر أصبتها أبنا بمعنى قد على قرطة ويأتي بمعنى قد ارتفع أيانا ويأتي بمعنى قد صعد أيانا استواء أبنا نيجي فرنقنا أبو تبرنا على أبو تبرنا أبو ثم استوى على العرش قرب على ينار العرش يغشي الليل النهار كما صلى الله عليه وسلم العرشي أن العرشي فين جمع العرش لغة سرير الملك العرشي هي فين جمع يا قرأ اللغة كما صلى الله عليه وسلم قال العرشي ده كذا فما كرسي ده كما صلى الله عليه وسلم نجا صحابه من دون الله جاء في حديث العباس عربنا كذا حديثا أقول كذا من دون الله ko safai zati sahabatin usnaga kawana wado yake krabo ataduruna mahazi bala baro ni fengi ko asahaba ko ne kawana wado krabo awil muslim farko awil muslim kawana wado ko farai al muslim arakan kira kira wado na awil inan ko na'am awil inan ma krabo arakan masjid ma ahata bil lughati al arabiyya illa rasul sallallahu alaihi wasallam ni arakan bedo ka bani kira masih do kan dulu من أحاط باللغة العربية من ألفها إلى يائها ذكرته صلى الله عليه وسلم أفلني بين العرب الأقطاع أفلني من عبد العرب كان والصحاب المزن الأنان بيك وسين وكل كبسين أقول لك بعض حكم من كبسين سان كبر دوكولا كتا سان كلو فلا كل بعض حكم من بني نيوان جوا سبب الله ورسوله أعلم kalau nak kira lebar, aku sangat menduru tamat di bala fen ke tim ni dia febela jadi. Aku yang apa dan tu ni kalau sampai follow la kata fulana na mimbu ni nyokewa. Sababu Allah wa Rasuluhu alam ala nak kira lebar. Aku juga dia sangat menduru fana dia tu. Aku kalau salana fana nak kaya mimbu sangat dia la sahaja mimbu ni nyokewa Allah wa Rasuluhu alam. Aku ala nak kira lebar. Aku sangat menduru tamat fana juga dia tu. Jadi dah bukan hanya sampul ulung nana. Saya cuma dulu baki ninggalin bayarnya je. Wasumu ko habis besar kalau reserve pada bicara pamara. Saya cuma dulu tama dan hajar soldin hawi. Kalau kumpul ni kan apa lah kaji kan kita sini na. Saya cuma dulu dia sampul kalau lah kan apa kalau fulana nak kata salah nak ulung nana. Aku atas dulu na abadon femini sampul ulung nana sampai. Ako fɛn misal bolo nan sanfɛ baharu o ye baji ba dɔ de ye a ko baji ka bɔ baji dugumana la ka taa sanfɛla la a ko maa bayina samai wal ars an ye sanbolo ka bɔ sanbolo 7 na ka t'o bayina ko a jɛnɛ b'i n'a fɔ ka bɔ dugukolo la ka taa sanbolo 7 na o baji wa fawqa hazal bahari arshur rahman ko baji sanfɛ hinɛ masa n'o ye hinɛ masa ye ala ka larusi de fɛnsɛnnen don ba in sanfɛ wala yaqdiru qadruhu illa Allah ko maa si se ka fɔ bɛ larusi hakɛ fɔ ni ala yɛrɛ tɛ wa fawqa zalika al-aliyyul azim fɛn min bɛ larusi fana sanfɛ o de ye masa ala yɛrɛ ye wa huwa al-aliyyul azim ala de ye bonya masa ye ala de ye kɔrɔta masa ye ni larusi ma se kursi ma fɔ n kosɛbɛ
Kalau bila harusnya punya dari kursi, al-kursi. Zakarahu Abdullah ibn Abbas wa Syekh Ibn Taimiyah. Al-kursi di mana mawdi'u qadam Rabb. Alakan masalah ya resin da yoro di kursi. Amma ko wasi au kursi yu samawati wal ardh. Sangolo bilu wolom la fonini kafara du kolo wolom la fonini ka ko alakan masaya sin da yoro ko plasi masora ni wolom la bere gelena. Allahu akbar. Ora ka kursi. Tuma Allah rusi rabi tuwe. Ko sangolo abili wolom la bere gele. Ani fɛn b'a kɔnɔ ko n'i y'a bila kurusi kɔnɔ ko ka halqatin mulqatin fi falatin k'a b'i n'a fɔ n'i ye nɛgɛkoloni dɔ ta k'a fili kungo dalakolon kɔnɔ dugukolo ni sankolo bɛɛ lajɛlen bɛ kurusi kɔnɔ o cogo la kurusi fana tɛ foyi ye larusi kɔnɔ ka danani yɛrɛ nasaritaha i n'a fɔ n'i ye dɔrɔmɛ damadɔni ta dɔrɔn k'a bila fɛn dɔ kɔnɔ a tɛ tin dɔ kɔnɔ ni ye larusi yɛrɛ bonya o larusi mɛlɛkɛw de bɛ yen minnu bɛ k'a donni. Kama sallallahu alaihi wasallam ya fa ka hadisa kono ako uzina li an asifa lakum malakan min hamalati al-arsh ako ala ya jendu mabi na la roshi tameleko ngudo boro nyana ta do la roshi tameleko yi meleka model ja fi hadith sahih ako la roshi tameleko ako lu senfla kera ko meleke kele a senfla adu du ko wolo nan jugoro akungolo obi la roshi a la roshi sigi agere o sigi o blore no la roshi agere Allah la roshi tamelaka aw al kuma bayna shahamati udhni ahadihima wa katfihi khafqanu at-tayr 700 am yabote kaba akulola katasa akama kuma la roshi tamelaka kadu be kono telima aka kaman fɛnse ka a vitesse bi ka boli 170 170 bolili kɔnɔ na ka bɔ a tulo la ka taa s'a kaman kuma. Ni de hamala to l'arshi. Ko l'arshi numu meleke min kuna ale de bi to ka fɔ subhanaka fi kulli makan subhanak sanya be alai alamana ke yoro subhanaka haythu ma kunt ko mara ke bi ko sanya be alai imana ke yoro sanya be alai alamana ke yoro imana ke yoro sanya be alai imana ke yoro ne la rusita meleke kiri o mana ke sedi ne la rusita wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya meleke sedi ne la rusita Subhana man sajadat lahu jibahul ajrami sabiratan li azamati. Dole baw lu bere de lu sujudu be alay ala bu kama. De wa adama de. Da ne la rusita meleka ka tare. Ni la rushi reka do ka fa la rushi fami. Kurshi fami la rushi fami. قلنا أنا جاء في شرح الطحاوية والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش ألا كارلين قبل الرسيمة الرسي تفوي ألا يرى كارلين قبل الرسيمة يا عظيم أنت رب العرش العظيم رب العرش العظيم أرنا الرسيمة قلت كده على ولما الرسي تملك النوفر ولك بارا يجمعين الذين يحملون الأرش ومن حولها يسبحون بحمد ربهم وسبحان الله ونعمة تمير ويؤمنون به وبالمن على الله ويستغفرون للذين آمنوا ويفضل لهم غير مأمور لمن يرى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا يا فا محمد من دو مامون تبيرا dan sudah mereka ulu bukan dua uke Muhammad mandum be mamun ko juga nuto be daga sai alama ala ya fuma iko ga to be ni thumma stawa ala al-arsh ko ala ya ala al-arsh kuna yughshi al-layla an-nahara ya sawa ala bi suda yughshi al-layla an-nahara suda ka tilaka tubu rubuhu hafifa ko ni ne teriyayi الشمس والقمر والنجوم ayta sendi ta wate kasuro ala ko kle ani kalo ani dolo
مسخرات بأمره بلا جلن كلنا من على يا مريم على له الخلق على والأمر حرف استفتاحية شنو له الحرف شنو على كاي والأمر كله بلا جلن له الخلق دني على بلو والأمر كله على بلو تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين مسكن بارك يا رب العالمين ميدا بلا جلن دابا ماي ادعوا ربكم تضرعا وخفيا أنا جانا أنا ما يدرس الشعور تبارك الله Tabara kononton di Quran apa? Donc atabara kononton. Fon be min be ne ala e baraka do ala e baraka do ni ola. Ala ka baraka bi ka fauna. Ka baraka bi ka sorata la, ka baraka bi dina, ka baraka bi ka baraka ola, ka baraka bi ka senekana. Di hakili to tabara kononton ina de. Tabara kononton di ko be ayasele. Ayasele. Tabara kononton akan upload dala. Hanya te sangkul la nyoti du ko la. Ala boleh kan. Tabarakallahu rabbul alamin. Mana? Kamera tabarak kononto. Ambela jele minanga hamu jira ala la sisa. Amba di doktor Adam Karambe. Hadu au kani tabarak kononto di hadhihi sa'a wala allaha sa'atu ijaba. Insyaallah. Ala kana do bela jele. هذا المكان Bagi kami jira Allah. لعله مكان مزهر Masya Allah. Iya, mazanna. Tamam. Allah kan deme Mina Allah kan heru ce Bagi kami jira Allah. تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين تبارك الله أحسن الخالقين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين فتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ya Rabbi, Allah kabarkan doa anak sholat taulah. Allah kabarkan doa anak demayaulah. Allah kabarkan doa anak barakairaulah. Allah kabarkan doa anak donuna. Allah kabarkan doa anak syulah. Ya Rabbal Alamin. Mau mai doa ini kata majelis indamina nak abla bila mami dia ani mami dia. Allah kabela gilen mogonya. Allah kabela gilen mogonya kabarau penonton baraka ya Rabbi. Allah kabela gilen mogonya. Hakaza. تبارك الله رب العالمين Wa tabarakallahu ala barakaira. رب العالمين Allah barakaira Allah barakaira doa anak. Rabbul Alamin ni telefon bela gilen. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا Ayamba wele gindola ani banila. انه لا يحب Odo rabbakum tadarruan akan damakasi la wa khufyatan ani gindola. انه لا يحب المعتدين Allah tidak terwara kala pede. ولا tufsidu fil ard Akan ceni ka dukolo ka. بعد إصلاحها Dukolo nyen ko fe. وادعوه خوفا وطمعا Muhammad Amin Shinkiti rahimahullah. Syekh Ahmad Awi ayo wa ba ya dini. Ga dini. Qala de bayan al-maghrib wal isha. Aku mau tafsirullah. Hasilnya ayat baka. Aduh tafsirnya tafsir masih tak boleh kasar dibuka itu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kata necene ka ala ka dukolo ka. Dukolo nyen ko ka bang ka daw ma macam. وادعوه خوفا وطمعا Wadu rabbana wili khaufan. Seranya kaso wa tama'an aninna takaso. إن رحمة الله قريب من Kana المحسنين ka hina kaso ni makalaula. والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته Wa fi riwayatin ukhra nusra. Qala ala de bifiyo ci busra ka ke ni so dia nusra ka ke cerni feye. Baina yadi rahmati ka hina nyebla. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا Hatta iza akalat buna giriyara sahaban kabasuna sikaran mi kabasin girmawi. سقناه لبلد ميت Ala ko amilla mini ka dugula dugumun bi nulu salendo. فأنزلنا به الماء Ami jijinoye.
وأخرجنا به من كل الثمرات amir dem bela jere fale no jinye كذلك نخرج ada الموتى bonya ma ada madu sale ko fe misanje na usu laga kunu ni jogo ni la لعلكم تذكرون wala sa musika ko sumani ke ayayi wa ni kaniya sangna du bolo du fale jom kada madu misa sanje na afana kunu ka boka wuro ko jogo de والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ako dugu ko sanma a fale fe mi fale ni ala ka jeng والذي خبث ana du ko che du ko na ngara bana sega bana لا يخرج إلا نكدا ko ko ila na ke dani ke la tere ni mano ka chawa ko ko sa ne ben ni yoro la de كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ada bonya ma ayo tan ka sigi moye de ko min yashkuru na mo be mam be no be ala barka da ya وقد أرسلنا نوحا إلى قومه ay misali ya de ba da go du ko san ma o de ada ma din du su nyuma wala du su nyuma ba so ne du su nya na far ko fa bela de ni ya ka ko te isa saluhat صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ni kan mi diskun adama dena ko so kutul do adama dena nanya parkulo be ni na kana parkulo be che o de diskuni ala ga diskuni misalani yo ina kan diskuni ya misalani du ko sanma ni diskuni na kawa bar bere jele mi ne sai da o bi tam sanna ne diskuni chana abaro mi ni yala wala de la kambe sawa لقد أرسلنا نوحا إلى قومه wala ala bina cido de ko ba ala cido ka ke sawde da na sisa wala munasaba de biya detail de bina biya na sisa ko tewa ke ante mana ni ka ya kan singin ko na detail pa tilka hujjatuna atina ibrahim ala qaumi narfa darajatin ayat kan yana da sa abun ka bishon ko bismillah لقد أرسلنا نوحا إلى قومه algo tena isina nu jika taka mogoma قال يا قوم anu ka mogoma اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ya rabatu mawala ta'ala ni ala tade إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم konen nu bisramu don na jawanye mi don galaide قال الملأ من قومه ka jawabun na fasa إنا لنراك في ضلال مبين jawabun na ba ka mo la fanye bila mina ba ni lebe قال يا قوم ليس بي ضلالة anu ya fuga aya fa ka mo ko fatinina ولكني رسول رب العالمين ko ni dago ndaba maka cidindi أبلغكم رسالات ربي ko min maka ci ma le se awma وأنصح لكم min gon nan je awye وعالم من الله ما لا ni تعلمون fa do ala la ti min don de أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم yala ya au ka mo ko ya ko kusmani digina ko ta ko awma ya rawa على رجل منكم mo cekilin ka awlawa لينذركم ولتتقوا faga au bona baga wala sa bisira sira ala ni cigomi ولعلكم ترحمون wala sa ala bisira kina awla cigomi na فكذبوه yenu ngalon tigaya فأنجيناه والذين معه في الفلك ala ba ni nu kisa ni mamun ban no be kurun kono وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا mamun be nu ya na aya nu ya ngalon tigaya ni tuni dila إنهم كانوا قوما عمين nu mun kara jama kule mun ye mati en to ye وإلى عاد أخاهم هودا sirna nu ko kisa bana ni to na tan no tan amina adan ka ko kisa tamene ko wayla adina fahum hudan ka yahudu nabilla yahudu aya ci kata bal ma adan ka ma قال يا قوم اعبدوا الله hudu fana de ya arabu de قال يا قوم اعبدوا الله ko min al arab nabi mo mi arabi de ledo nani de ka abu zar tarakra ni abo na kira fa ko nan da ko hudun ako to bari ako hudun wa shu'aibun wa salihun wa nabiyyuka ya abazar akramu ya arabi ni nan kira fa abu zar ahad sabu abu zar de hudun wa shu'aibun wa salihun wa nabiyyuka ya abazar ni nabi man nan ne arabi ya abo to bari doa وإلى عاد أخاهم هودا akai hudu ci kata bal ma adan ka mo قال يا قوم اعبدوا الله adan ka wuri ne ko mana ko yini jengena alu de adi irama zati imaji alai nunu mankuto anana foko de gouverner na ka wati do la ko buga jifle do de ka ka be de ton de mo ko jifle bi jimi ni jifle mun ni ko mo ko lu ka ka jifle de ton era du mo bono di ge ba par le nyoga ke mo ko o do ga jimi jifle eno ne kele bismillah hudu tira ka ta wulu de mo قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله yana غيره ga mo ya ala badu mo ra ta o yemin ala tikreni أفلا تتقون de au tisra ala ne قال الملأ الذين كفروا من قومه kafirun na fa ka mo gola إنا لنراك في سفاهة kwanye bala ina lu no de وإنا لنظنك من hudan الكاذبين de fakira ko wa on ba dige yin garan tigara wadi قال يا قوم ko yana ga mo ليس بي سفاهة
nalutinna ولكن رسول رب العالمين رسول من رب العالمين akonni cidinde ka wadda ko ndaba ma yoro أبلغكم رسالات ربي akomi maga cide la se awma وأنا لكم ناصح أمين ko woni kon nan jabade yawi woni danalino de أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم yala aw ka ko ko kusman nana awma ka ba awma yoro على رجل منكم ka ba alay ma kilin ko ci aw bela wala aw ka ko yawa لينذركم ko ka baga واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ay ala ko suma ko mana ala ya aw ga du ko fale woni nabi la nu ga mo wata de ko ga wode na وزادكم في الخلق بسطة ala ya aw jidi danina ati ay ayaba dan tugo ayahi wantiya ala ya jidi danina zadakum bastatan ayaw aw jidi wantiya la danina فاذكروا آلاء الله ada ko no mana de wala no mana fi bastatan bisin wa bisad ala sawai fil ma'an bismillah فاذكروا آلاء الله ay ala kan ne ma yo kusuma لعلكم تفلحون ala sabu sika ni rasul to mina قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده yalla ina na aw ma ala kilini batuwa ونذر ما كان يعبد آباؤنا an fa ko mu jomu batu no ba mu lo ga mu lu to yo فأتنا بما تعدنا no kon do ndoro ibi min lahiru tanyo ko namma soko bonne min an soro ala na hay إن كنت من الصادقين ibi lahiru tanyo ko namma soko be kere nano ye naso ye cintigi قال قد وقع عليكم من ربكم رجس ako soka digina ba ka ba ma ya ba وغضب ani dimi تجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم abuna fa bin so jogore la na fo jere ka jiri mun lese ka to daka ما نزل الله بها من dan سلطان bangin ko ma jigi min ka ba sa bolo la فانتظروا إني معكم من akona ma المنتظرين kono ni kene fala dum kono ni ke da fara awka فأنجيناه والذين معه ala ba ni sulani gudu anya kisi ani manin ba nofe قرأوا القرآن في رسالة yoro ni kili ala ka tele ko juga ta be ko ni ako de bane ko akuma bana فانتظروا إني معكم من المنتظرين ay makorani kene fara ay makorani ke ba ka fara awka فأنجيناه والذين معه ala ba nya kisi wajira kan re dawta keno anya kisi ani mamun di mana ka fara فأنجيناه والذين معه برحمة منا anya kisi ani mamun di mana ka fara kan ni ne ka bo awnyoro وقطعنا دابر الذين كذبوا ala ko بآياتنا mamun di nu ya na ayam garan tige ya lu kotige وما كانوا مؤمنين kuma di mana able usara kafir ya وإلى ثمود أخاهم صالحا ya sawa amna samuda kaula fa solo ti kata bal ma samuda kaufi قال يا قوم اعبدوا الله ko ya daga mawa ko ya rabatu ما لكم من إله غيره mawla ta'awi min ala tikrenye قد جاءتكم بينة من dan ko ربكم ene na na ma ka ba awma yoro هذه ناقة الله لكم آية ko solo ma he ibi mina ida iti ni dabla kasi den kulu ko ka na ni papier do ko arabo yala yi ci ala kuma ni fa na ta ba ko sisa ni bi anti so yi fi ka ba ko jirana fara ka nyalo wolo am so ka de ka kiraya aka ke sira anya fara ka nyalo wolo ay ni ala ka ala so ala ko ko ka ba ko ni ya ya ba kiraya ako ni stafata an tabda nafakan fil ard wa sulaman fis sama ako ti ka ba ko de mo ko ako kira man taji ni bi se ka jodu ko lu ko wala bi se ka yela ka escalier la san ko la ka ba ko ni kana dika mo ma ntaji ika mo ka dinye sambe ka ba ko ko yo halaki di ndata bi da mo halaki ala kira bo yani so da منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون wala ala ko la ma di ma parce nya di ma de te no mo so ni du mo so na ni anga no te ya halaki de bina ne du da ba ke mo ko mo halaki ke kira tu cha ko ma kana Allah ma kana Allah وأنت فيه wala ala ma ka bu halaki dunya ka ta o kai tu cha asunya ka habana ku to bi istighfarullah wo to be قد جاءتكم بينة من ربكم atmana utara fara nya mo wolo o nyame na oho bɛɛ nyame na nga kɔrɔbaya fara nyame wolo ko bɛ taa baasi ta dɛ fara ka nyame wolo an bɛ fɛn dɔ de fɔ nyame a ka nyame wolo o kɛ mana mana ko la a bɛ na ko filɛ ka bɔ kɔ bɛ tɛ ka taa ayi dɛ fara ka nyame filɛ ni nakatallahi هذه ناقة الله لكم آية a ko ni ala ka nyame ka kɛ aw bolo kabako ye فذروها تأكل في أرض الله ala ka nyame a bɛ dugukolo a bɛ dumuni kɛ ala ka dugukolo kan a y'a filɛ ولا تمسوها a بسوء kana sɔrɔ ka ni nyame sɔrɔ dɛ فيأخذكم عذاب أليم a ko n'o kɛra lajaba b'aw sɔrɔ lajaba in ka jugu dɛ wa nyame in filɛ nin ye a tɔgɔ tɛ d'u ma ka taa fo la dafalen tɛ kɛ n'a ye wa tɔɔrɔ ka n'a sɔrɔ a ye nin saba de f'u ye واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد a ko ayi ala ko suma
كفر النعمة لؤم وصحبة الأحمق شؤم رابوكوتي كفر النعمة لؤم وصحبة الأحمق شؤم نرمان كتير جبيا كان سبلا كويبا هذا mana ako waskuru inta ala khulafa ay ala kusmak mamana ala ta du ko falon من بعد عاد ada ko taran ko sanga awde nana وبوأكم في الأرض ala aw sigidu ay aw jigidu ko ka bawwa jigidu wala sina tabawwa dara wal iman wala kad bawwa ana bani israila mabawwa sigidu تتخذون من سهولها قصورا abisana so baw ane tazin jaw gratis shelo abo min suhuliha ka ba afulu baw qornana وتنحتون الجبال بيوتا تنحتون الجبال adu kulu lese buyuta kulu ke so lu kulu lese ka ke gide Egypte pyramide la de kama be no me Egypte do am tugodi فاذكروا آلاء الله kaba ko dalawa abirgi do ti tonbo wala abirgi de kele aka chaton kele ni Egypte fa no de ran ni ulukumbo ta tugodi o sanga so bi tugodi yala ka kaba ko yo فاذكروا آلاء الله akwai yala ka neman ko suma auka ولا تعثوا في الأرض مفسدين akan ceni ka duk akan ceni ka duk kuluka yayi wala ta'asau we ceni mufsidina we ceni wala sa wala ta'asau akan ceni ke fil ardi duk kuluka mufsidina kaunu halikum mufsidina ka fa we ceni ka lalu قال الملأ الذين استكبروا من قومه mamu ya bona ka mo wala uluna nafasa الذين استضعفوا mala fulemi لمن آمن منهم mo wala ya mo mamu min dimanera kira mande mamu min dimanera kira wala fa we mala fulemi wa una nafu ko to bele تعلمون أن صالحا مرسل من ربه Kalau malah muhammad di mana selalu lakukan ulu dulu kok ta'lamun an ala shay ada malah ka bosolu kira ka wa aga ro an ala shay قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون mun fara kuma a cikin femi ya auli manera قال الذين استكبروا ya raboni na no patron ya du fara ko إنا بالذي آمنتم به كافرون amma ko ka kira ni ka da ro lawa au fana au da ni na da am ka kira ro فعقروا الناقة una nan ya men ga fasa tika yo ya sura ku daru dun sali fi kundiye ashkan nas maula ma ku nango ale da sura ga ya no fasa tika ala fito fata a ai mu ta fa a ai nya men fasa tika nya na sa ta ku ta sa ba ke solo ko ka ko za ko solo na na ko jo ne nya no fasa tika ko ku daru dun sali fi ka ko ju ke sumur ba do ya blawa okay akam so de ko ko tete dugula sani solo kele te dugu be dimi ni nyame mi dugu be dimi ni solo ka nyama bi da buru do la no kele te chebe dugula ha sama ye ai makan ti solo nya ala ko ka nyama ko mi do tla do mi ga bi ko ta ko do no di nyama ma kullu shay'in bil muqtada bela de len kan mi do di ba hadari be ga ti so amma ko ma nya ya ko ai ba murde ta ka nyama ko sa ti de la so nyama ko ba fo ka den so nyama den no bi din duma tu la bebi no mami ba ala nyama ke ka ko de mana te dara nyama pasati de nyama sato nyama le kan sabate nyama de ba bara fara no ko nyama de dara do fara ko la fara fataja wa qali akhrajna lahum da ala ko ni la hara jodum wati sirat mamna daba do na bo ko na kuma mo over doni ba do ya dira ko na ka to solo kan nyame ndimi do na fara ko ko de na boni la hara jodo sera ho la hara jodo kama sele abuna ko ka sai anje na kono de ka sai jana na kono de ka sai anje na kono de la hara jodo kama sele kuma ba do solo ka kera jodi ko nyame fa ko nyame sa to mun ke kai kula kan sama ke saba ako jodi ako tamata u fi diyarikum salasata ayyam ako ni ke saba de duguma ye saba في اليوم الأول ابيضت وجوههم دوغا نيو بيجرا سيمانتالا دون فلانا نيو بلا جيلم بلنا جيمانتالا دون سبانا نيو بلا جيلم فينا جيمانتالا جيمانتالا عرب نريد منقطي أكو فاطر سفر فدمدم عليهم ربهم بجنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم دمدم عدد دمدم obe be wana ni ani kamana ni ani bina ni anani ma so watu na ya tawo bodo
salatu nariya ka zikro wa nani ani kemanani ani binani annana ko mbi joba duri fata ala ila daba joba de birnu nun ko de damdama absira ke adad al-ulum al-muhammadi ala sayyidina muhammadu son doni mina o bakele ani kema an tan kele abakele kema tan kele yarhamullahu liman ginjo akuma bologeta nako ta zikru tabi jinga tika ta zikru adad jumana abate ko ma bayna al-ayn wal usn ma bayna al-ayn wal usn nyabi ni ani kulo bi mimme ka kan ga doni bakele ani doni kema ani doni ta ani kele ma fara ani doni bedi sayyidina muhammad ma do bakele kema tan kele wa ko de ma aradul ulum muhammadi usnya nani ko de be wa nani ani kema nani ani be nani annan wa bana suratul do be mim choy ho salatu do be mim be dam ko se ba biye no salatu be mim be dam ho salatu biye no ya salatu zikru do abe dam hurufu fana biye talasimu biye nun be nai al sam kele ba ko do be wa nani ani kema nani ani be annan samiun sariun aslan karim fa'aqarun naqata fa'aqarun naqata sudah amara asla tara jamia la ya be samiun sariun aslan sahsanun karimun wadud ni be wanani ani kemanani ani binani Allah makana segala ya amadu ka kuliya Allah kan da sawa fa'aqarun naqata yano ya pasatire wa atawa namr rasul ya rabbi ga wala ka ya maryama wa qalu ya salih ana rabbu salu masa ibina bima ta'iduna ko nyano kon fakara sa ni lahiru min ta yibo de ke kunta min al-mursalin na sare ga cire ya ce ko ni ya me fakara balobina on ni ya me fa fo ma bale ko tuge fa'aqadatuhum ar-rajfatu akoye kile sabadauma wallahi sam so ni ti samuda kawya uga halakili telma uga halakili gelera anana qur'ana na yornan asini siti keleni Allahu akbar ala ma foro bala fa akazatuhum ar-rajfat ko bolo yere wuso obiya aba fu mo yokko de tiya aba ko yoro bala fa akazatuhum sayhatu aba ko yoro bala akazatuhum sa'ikatu tilku sayah aba ko yoro bala fa amma samudu fa uhliku bil taghiya gareka ni be ba donc Qur'ana bi afofo sakana be de ko ladile kandi ni ma yoron mo fama ade na ko ko samu da ka ku ala kile ko Qur'ana ya de ka ko ka je yoro da ko seren kan yoro da ko du ko yere yoro da ko kile ku saya yoro da ko pere kan me dansa ko be ko Qur'ana ni be dengele ni solo kile sama min do kile sama nan da fara de mala ko jiwerla na de mun ko فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها jibril na kata dugudo asendo akamando ko akamando dugudo koro kajene kata momi wallahi yana ka perna perna yoromi ode soyta te qur'ana ko perna do dugudo yara kera ala ba fo mo ko rajifatu kera doro kilku sai usoro ni sama farle nyonga ko de ma fa amma samu fa ulidu bi tabiya ita kunya kile tabiya prenka minna e dansa go a prenka min dansa go fen sawa ende bora kono ko yere bora kono kile ko sai bora kono abora so bora dibla ka prenka na ni sama farle nyonga ko de ma tabiya فأخذتهم الرجفة هذا دوغل يا يسرا فأصبحوا في دارهم جاثمين روج بسجرا وسوقنا جاسمين هم في الليل فتولى عنهم كابنا عربا ما شاء الله أفسد عربا فتولى عنهم أقول يا قدوم كبوما وقال يا قوم أقول يا نجمعوا لقد أبلغتكم رسالة ربي أقول يوم ما كتير سأوم على يلقى على كايم فوي ونصحت لكم نكون جاوي ولكن لا تحبون الناصحين أو تكون جوات ولوطا إذ قال لقومه نكون كنا كفاز تدورا من النبي الله يلوتو كمولا أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من أنا العالمين ما فكر لوتي على كيرا دي توي اللوت على كيرا دي توي akan mo chira kata mo munuma ulu munu kumi kafonyoya min kelli chauka jawni ona chauka fo de ko al-lutiyya fanga ham nabi lahi lutu kam ko bi barani donc ode na ko fleni nabi lahi lutu ali nabi lahi ibrahima ni nyongo ko wati kilena ibrahima
o balma lutu balma musoni fulen no nabi lahi ibrahim donc nabi mo ne ba dira ka fo kiraw bu ñoo soro wati kele e bi ci gati gal mi sonna mi fana bi ci gata gal mi sonna be bi ci gati ga kabila la no ñoo soro wati kele lutu ale ko duguna ba ko duguma ko sadon ale ko biye ibrahima alaikum fi madinatil khalil alaikum biye ibrahima ko baka jamanaka usiku ti jamana kele mi resa mi marala ولوط إذ قال لقومه alage ga lutu ko suma ko na lutu ka ga mogoma أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين abda ko dugu ma ko dugu mi dan fe ma dili ka a inventer ka pawni awde kera keri ha sai ga janyo gon tebe ni barka bande ko إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء aka wode bina kewma shahwatan ni minana ka muso toyi قال أنتم قوم مسرفون akwai da sabo wala kala وما كان جواب قومه akan ka mo ga jam ka dore إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم min je sida ko ka lutu je ga bodu gula nabillahi lutu ba ke ga bodu gula إنهم أناس يتطهرون ko mo godo bugo ya sana ka sa ku ya sana ka ba ni bare ma fa فأنجيناه وأهله إلا امرأته ala ko fande na ho ani lutu ke je ana ka kolew illa marata fona jara fu musse كانت من ko الغابرين farwa hala ke ko وأمطرنا عليهم مطرا ala ko ani sanji jigi no kan sanji la فانظر كيف كان عاقبة المجرمين o sanji du ga tega du ga fara ko du ga jigi ka ba sampur la musawamatan inda rabbik farqun bi hala ki ko se bele ba وإلى مدين أخاهم شعيبا yo ana do ni ke lutu ka mo hade bi ala du ko finendo kana na ka sahabo bu tema do na ko akana aya ko ta kana to ga tema ni ora na ta halaki ni ko mo so ni ko yuso chanti fula ni ba da be tema e bi afana ba su abo su kule ka ibu kule o de bi kisa yo la ka yo tige lutu ka mo kon akumi sa do ni tema na de ka ay sawa to mana o mi lo ko mi dia o nyo kon chawo ala ye lutu malaka no bla ka tema ibrahim afi udah sadom do na no ta halakili ke amba kisa sunya na kisa tsika kutala sunya ka tamani kan fiyo ime ka ande fita de kuzi mulo ni mani yuzi sira ko otmana uke bara ibrahim afi ko ibrahim ama ala ko abda lutu ka jamana sadom abda jamana bara ka du mo halaki na o tama to ka ibrahim ni so ka fa ne ala ni na sonde na asambi je mission fla ni so fla nyoka uke bara ibrahim afi biya ko ibrahim ko ala ka ni sonde na asambi je ibrahim ko de ayam so gole ka fay fasakkat wajam jasna la ajuzun ko sita ko ajuzun akil so woni min ti woro o de so ci ko ko ala ya ko ni ti wori la ibrahim ni so de yalla mi kamela ko ni nga ko ko na ka yoro ni mel ko amna ka lutu sadom lutu ga jamana ka am ka dugu mo halaki ibrahim ni ya so dugu halaki kala batula ma bina ni fala ko la kala so dugu be halaki kala batula ma mu ga fala ko la dara am so dugu halaki kala batula ma du ta ko la ko hay inna fi halutan ibrahim ko de ko lutu ba ko 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 te ko am fermu ba ko am ba do lutu bi ibrahim ay misi ay aso ay tura deni ko le do ay afa ko na ko to waja ay bi jilin na karbi dino bi sani fanabiyen donc ay misi de tura den fara so do jira kana dinu numa malaga bi dinu ka ko gonga dinu ka ana atana ako dinami di dinu ka ko an malaga ko bi anta to place adon ibrahim tiga kan jagal kana fasa ta jidalana ibrahim kuma chayara sira da mami teme وإلى مدين أخاهم شعيبا ay ma lu fara ga mo lu hala kirani chugo ina donc jibrila alako ala fara ko de jinga wasangol la ito ko sibenu na kan fara min ko ko do bi do ko 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 tara wajila aka fara do aka kon Allah anana to aso dugu ko finendo ko bela jere finendo yala ni yango dugu yo wani tanga dugu wato ka tuni ka gere do ni ka to ka kle ai senda dugu ko ka ka fara de na lai ga no la ilaha illallah ala ta ala baba da ko ma hiya min az-zalimin bi bari halbi ko Allah jama bonda da yele lendo mamun ka bara e lutiya ke bara e ko Allah jama da yele lendo wa ala ga dugu halaki ku toyi na yo yo ra kan ku tashi abu mali jamana ba ta nuna lutiya ma a ci sai ga yi mali da wasu ma halaki mali ra kono bamako be mun kula do ne do adu wala tan masila ala kan be sala do وإلى مدين أخاهم شعيبا bismillah umadu ngara ko tuddu ni ke ibrahima era na ka mo ko tu wasa do ala ko badde so godo
ala kan be sababa وإلى مدين أخاهم شعيبا ala ko kuma na amana se shegu ma sakar khatibul anbiya ni shegu ko fara dara kira ma ko nabi ma ko kuma doso khatibul anbiya aya to kira dan tafadar وكان الصواب هناك بعض العلماء بدأوا يستنكرون هذا المصطلح الفقهي كتبقى فوني برن كبقوا مقوقو اللوثية كان نودة مياكة نبي الله اللوثية لا علاقة له بنبي الله لوط كان فوشيتي من لوطين يوجه نقول كرا فروبافلي بكي لوط اللوثية donc an ko ma futugo di an woni ni kalam abi an ka kitabu kono tado est ce que hadisa waka kan nu da ya katama fi ko gon wa ko ta kullu fi mustalahat kutna musalahu mi fo kono to ka fo masisa ma ko al misliya iyo wana ina fo abi to mina to kana umu wala umu ça veut dire mis هكذا homosexuel بمعنى المثلية الوردمو donc كفلو فيه donc كان غفلا ما عندي لا لا كبا نيجي بدنا نمثلي سيبنا أتنافم أفوكو نيني نعم ندوف يدوم نكو المثلية كورو من بالا أوديني أكنا بالله ألا كيف يمانا إنا فهمتوا كفوا المسيحية وكمان يبلا ما يجي تقول كلام ورا لما ده تقول المسيحية ولا صار على كلام على المسيحية ما دول بقى يفهمنا فوق هذا مسيحية بس لا علاقة بهؤلاء مع المسيح المسيح بريء منهم المسيح بريء منهم هل على مول المسيحية نيقول أن يروشي على تقول المسيحية على مول النصارى قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء إن النصارى إن أكون يغنى به أن بدل لله على بافك أفضل إن دوكا بكل جال دومنا كان جاتي بول جزاكم الله خيرا هكذا وإلى مدين أخاهم شعيبا أصلا نشيبكم فرزاك خطيب الأنبياء ابن نبي يوم كمان وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان قالوا كما عليك وكبارك من الشريعة أي فانوني سمعني كما يقولوا دفعه ولا تبخسوا الناس أشياءهم ربنا منهم بيفولو وكما فاهم كسينغرينغا أني بارتجي أني جمع أني يجا ولا نقول كم فانون فوق يفولو نقول فوق نقول جمعنا سينغرينغا كمبيه بارتجي كمبيه يجا كمبيه أي فتيني بينادين فأوفوا الكيل والميزان أي فانون أني بيرسل فيهم أيولو سماك دفع ولا تبخسوا الناس أشياءهم أكنا مغو بيرلو كتوم ولا تفسدوا في الأرض أكنا شنو كدوكولوكا بعد إصلاحها كولو نينو كوفي ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين أكون نينو أما هيري ناصر المؤمنين ولا تقولوا بكل صراط أكنا تأو سيري سيرتك كلينجلين بلا جلنا توعدون وتصدون عن سبيل الله أبدا بغبا تريدون كابو مغو بغبا وتصدون عن سبيل الله كمغو دتوكا وعلى كسرما من آمن به من يرى وتبغوا لها عوجا أبو كلا بوكا سيرني ني جنني تمني واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم أي على قسمة ممنا أو قدوا على أو شايا وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين أكافلك تشنكلا ولو كلا بان تراجعوا منا وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلتم به خطيب الأنبياء كم سيكون نقول الله شيخكم أطلع جبا بسيبكم بركة الله بقول خطيب الأنبياء يا شا أقول أبغى أقول أكو هالنا صار جماعة كل دوبا أولا من دارا فينا نتشرني مين وطائفة لم يؤمنوا أكو جماعة كل دوبا لما لمن ياره فاصبروا حتى يحكم الله بيننا أي سبب فارق كتير كأني ينجح وهو خير الحاكمين كتير كمان الله سبحانه وتعالى ما هو عليه صدق الله العظيم